Halo semeton, giring karaokean numun Pak Bos saking Lira Kesidang. Niki cerita sahabat yang di tongos magahe ne jani rasa makelone makuli tetap buka kene di warung kantor kasbon selesai. Apa keonyang ngalara sedih tongos mekuli ngemede apa ke ada cara dia jani makanga gaje bade gaene liu sing cocok ane jani tiang nyambadang dong dingahang je Pak Bos dong tulungin je penekan gaje tiang Pak Bos sing sanggup tiang gali lobang utupin lobang. Oh Pak Bos yen sud kewa buen tiang alih gegae pangidang jutiang maya kredetan. Ane jani tiang nyambadak dong dingahang je Pak Bos dong tulungin je penekang gaje tiang sing sanggup tiang gali lobang utupin lobang. Oh Pak Bos yen sud kewa buen tiang alih gegae pangidang jutiang maya kredetan.